Agensi PT Alliance turut mengucapkan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian yang telah dipanggil oleh Tuhan orang tua yang kita cintai ini. Oleh agama. Molo umur do kehidupan Tuhan tak mampu. Tidak ada manusia satupun yang tahu. Alai ngai pajuli Tuhan. Pemberong tamalari itu Tuhan. Alai pas doa muna sudina pinaparla. Tanmo bima ila nami sopi suangsoni adik nami Sri Karto Raja Hukum. Kita percaya ada kita beragama. Sengket mah omak tahun dia Tuhan tak usia menang. Asal dibaik gabi pernah tohat subut di harajau namni kabupaten Dewara. Jadi siang kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas ini adalah nasabah kami. Nasabah kami don. Jadi kami 5 tahun dulu. Jadi sudah naik kapasakti Tuhan. Suang-suang keluarga mulai sa anak kona burula parumain na suang-suang pahuppo sa inggit na dohot bapak nami iluha sa tikyaw sa inggit na sehat na panjamon usuli na keluarga. Jadi adong buwan kami soang bantuan nami laho mangurubi kasugot di baga sa tikyaw lima di pasari majuan ni Saurma tua, iya. Saurma tua, lupa. Saurma tua ni 5 nakta di bawah sakit dia. Jadi itu masa dia pe nabutan baik kami. Dia sendiri rohan kami. Gabi amang gabi. Siang giat may gabi tulang pinggang na hita di pasal 2 tujuan na. Amin amang mulai. So ini mah siang kami atas nama agensi PT Asuransi Alliance Ranto Prapat mengucapkan dengan turut berduka cita. Terima kasih. Sama. Dia mau suri kartu nanti. Iya. Di anak kami, Opu Andika, Raja Gunggu, Parohahot Joantia, Apara, Bisorro Rohami Dongat Tubum, Dakolan Nasa Sinar Tubun, Sian Labura termasuk. Disoma Asatarida Hita Nasadadu Hita Marga Raja Gunggu Guru Bere Ibe Bere Omma Asatarida Sadani Rohatai Hola Kubel Hubege Hami Barita Nau Parjulo Mording Saurma Dua Paromen Nami Itor Dohok Muhami Humalabuk Ido Haroho Nami. Jadi di bagasat partikyanon sahalakmu nama buang, sahalakmu nama nalaho mangabur akka pahopon mataro na buhay pangabuhay ade jadi sama ini kamu pinoparni paroan ngayon ang napahopon namin diang ka anak doon pur saya kamu unang wasang marsak babang menauda sadaro kamu dinalau pawur haton paro mayo soto ngado pergudu-gudu ido di halo mohon tuhata dinalau pawur haton sadana dua-dua iba ikon sadaro jadi molo tuh pesangan na boy tardok kami hata Tuhamu saluhukna bumumi mapinopari paro mainon pagagas samu madi bagasar rohamu ingot tamu nahurukinakin sada rohamu jadi di bagasat tikyon hupa punguhami do soongot dalan nami ba mangurubi hamu bona hasuhuton tupe nasongon dia pe naboy tarpapunguhami siyan iya sinirohanami dalan nami mangurubi hamu bona ni hasuhuton adong dohatan ina tua-tua naman dok si titi si gopa golang-golang pangarahukna otik so sadia pe nagoy tarpatu kami Tuhan tamana banggo kipasu. Jadi kalau kita
pola mga lihat kita natin, ambil situasi kita, do partikian natin. Jadi, nang marpiring nakin, marpiring do, jadi, molo otak pola mga lihat kita. Ito, guru beri na jagugu, so na bawahon ng turong berduka cita rohani di parmodi ni nagdulang ngayon. Jadi baru itu sungguh dia penon raja kami raja bulun sungguh nabui terbaik kami tempat kami di bangun sungguh di situ masih kami siti masih gopa burung mulai di rumah untuk sesuatu dia baru terdapat rumah kami bateri batama dalam gohi pasu langsung lima kami kami pun jadi bahwa pada orang kami kalau non panggilan kami di hukumnya nikah tujuan lima pasahat nasa ngulung doa akahor samiraham. Jadi semua dalam namin na turun berduka cita dong do dipatukan sa tong-tong ani kumuatan berupa anggaran dasar keterangan yan mengobat oleh kami di sini beres bersudi nasa anggota tak alai sodik si pengoton nami ala natuari ni pe ulaw ni amanta pusiska tampolang di kami kamu di sonari pe asida tampolang manggarap tu kamu sonari jadi auma dahau muna isin nok keterangan sekonima tas maruhamuna isi ados ni rohan tadi non sa semua silog bodi kami sonari hanabi manang so sakti siang kami nomor dongat tubuh dohot boru beri iba bere di so pek kamu ma musik na nahot partusi seluruh mga pagdarin mo baik secara tenaga baik secara fisik do nagari amuro maurugi kami kabidera kabidera sa tikon alani managura malibasa rohanan taon mga saluhut na buat pinano guru ini boro ibere bisa guru diri ramai selain itu doakan ramai suni gaya betul nabi lumuna sige mo pinamuna oras na kita kada basbaso kita mo ko ito sa loob so ay nasa tamula ti magihon Motor namin. Anong hatali na tuwa naman dok? Tinahubuan tiyo, binanto panghatan. Bayan masih tiyo-tiyo, las padong umatuha sa hatan. Buru na gagal. Saksoni si Batman Buru si Hobbing Lubertuan. Jadi isang mahirap si Batman Buru na gagal sakpagan baru Lubertuan. Isa po na magpakaan niya. Mono iman si Batman Buru na marga na gagal. Dohot marga na gagal at ang pagsabayan namin seluruh Spanyol, guru beri ini. Suatu yang simakan guru mula, mereka lupa guruan. Lawan kuasa bulan kajian, mereka awal sekolah. Di son kerja kami, kusoni pe antar pen kami, tupak mengundi, mulai pasal berkuang di katuang nayon. Dan kumangan kulit kami kusoni terpaku kami. Ang iyang pagtutuli pangulaw, panguna, diulaw, pagkuwag ni ilang bawang yun. Jadi hama na kung hindi ka nawakan pagpunta ka pinapungon namin, nalong siya duwag siya tugaw, sinagbagi damon ng dulong na gula, nagsuli ang sa karoban.
Jadi nga disibur, ginamungan lain. Anak kami bakal nababan, baksonya anak kami bakal berturuan. Las marhamuna, so ini pinanggoy pinaguna kayo na waktu lalu diluator ba di pertama malamay kapas-pas laki lang na. Jadi kusunod pinagamoy sa patukabi na ulo na magkala ng gusto. Sunod ko ng gusto ng ulo namin. Sinigma, sigurpa, doon mga pangalaw. So ini na terpagkukahani. Raja niya mangguru muna kapag talibata mamanggohi pasu-pasu na. O pinaanak ang musik lalapas ako namin nagtupak pangulutan namin ang dalawang mga musik ang musik. Takas do Amerikano sa tuturuan mo na naman ko na tuloy marang dia parang mag-go bawa mga dopihan udah naman iso jadi hari pagkakunan ito magkanibatasi mawalan magkanibatat ko say di masuk-masuk mana tangan mo terdibuна bilaran ng dibuta gabiran na usuran ka mo na gabiran ng dibuta mo na lang tabana kapag kamu dapat karya mo dia mo na masa daw namin sa guru yang diguru ke motong dapat nomor tiro tuturu kamu na dapat apa bagaimana nama di darurat kau udah tengah kira guru di bunda sila do aku bir asapin kopi kalau pakawan bir mato di bunda raja koronan saya lagi tunjunan maka macam doh di bunda sila nak kiningan emang nama dua mengguru saya begitu dihingga sampai Allah mengirim orang kami mari kita disuruh masatan do tuan nama mengguru so nak gue pil naik udah tai suasuni nak kalian urus naga ke situ rabui nabi rasaan udah terus karena tong do masatan tuan mengguru dia salah malah roh namuna so ison mengadal gue birol titik mana sepau mulai serumah, otik susah bion bos untuk do nama guru pasal tanu kamu, las maromuna juga dana bila sudah tarik.
dilas rohamuna ima sibiri topi persulinan bulos sedang aku nang guna masalah nang ai kiri. Berada nami siang dia bertutu ima bersih kepinasaan buat Tuhan si bertuan ibu rombongan saya rombongan yang bertuan tutu kasar balos nami berada nami komite masih rombongan untuk penentuan bago nama kanto matutunan dia berada di rudian orang suami rombongan di sini bertuan ibu nama jauh saya tubuh dengan musikan ni yang waktu lalu nami soal rombongan itu mengenai berita maha gabe teman kegaduhan Arita mahapegabe hita nama hula guru kami di rombongan si bertuan guru soalnya pernah sini soalnya pernah itu hula nami marga dan itu para dengan di kata sama di sebelah tapan daerah dan nanti makin tinggi pasang tadi. Kalau hal kumpulan hasil penyakit, maka dia tahu betul mengasahkan sesuatu bakti. Rodo kami amang guru siang pumuata tugas simatubang lawan lokon urut berduka cita dohami dan sebesar-besarna iman di parmombing ni lampur namion songonon piaroro nami las maruhamuna songoni mahamu las matong rohamuna sona ada tutup matong kokonon diputeng ni rumah dibawa matiang di sopo mengatur tibo umur lampur namion sengkeh kanian utipun aka umur sudut loposo songoni masa hata siang tugas singatukang adong songon anggaran dasar sama si pasahaton lunga beres di sini aka satu denna siang komdit cuburi murni ain kanopan songon pasahaton turut berduka cita nami seluruh pengurus pengawas karyawan dohot sudi manajemen madok turut berduka cita ima nonglau anggota cuburi murni opu andika boru siburian jadi amang opung lampian bikin kamu jo sotik anak muda do ahli warisni kakak on sonari kami pasahaton dana sosial ma ditikyon selanjutnya non buima sukunon muna tuhami songon dia usia carana budak esma dua budak permana asa marsetusak kita asa atok anon sudah saya bui bersama sudinang sangkut paut na karimot surat kematian di kakaon jadi wala sa harana taktera mana isi asin ini dinas nama ko sudah darana kalau mula talaga tutor kalau masuk muda tak tuntut jadi pagana kunaligan negara dasar kawet terus keluar pangabay no pilih timah Keluarga besar Abdi Karaja Hukum Song-nasongal na taulahon di 2 tahun sudah akan menghorong milohan pasangan tok pamulupyo ke keluarga na berbuka lasido ng sipagpulohan na di bagasang partiklenon lima sa luhuna na doon pa niulan na doon isinartuban na doon berbuka cita pamoding ni Dainang natakarolong yun jadi dikeluarkan orang sosialnya na boy terpasang ang karanya di mga sahutan ka di waton bahata di natin naman yakon asa titim na nito pagulang-gulang parang na o di sa dia pila terpasang na kadungata naman rolong-urang batuhan tayo na tama naman gawin pasok-pasok asa morat kami pasahan ko ng kapangulugyo tukunan niya suhuton doon namin nagkaumot ako ng nagdawin marami ko na matarahin natin mora na sa diya tahoy na
jauh, baik kamu musita pandang. Hujungi pangatuan audo hanap kuno hata odik tua ka bereku tino pari botokon bereku bawa do bereku goru-goru numa betu tu songoni arwati kita songoni pangalahona bere par korhat ni ibotokon omak unaon terlubuy mahadon mai upasa mazo nabaling sakar tusyak kanan lagi beri kesakangan, beri, mana isakanan, masyak, oma, buru di mana oma sakanan, alana oma ngabor hape mata foto Tuhan na. Jadi bos baru hakku beri ikokoro mengaredoti akal tirodo musbeda, ate baru.
Ikokoro baru puna gabi ibu di halakot tinodong merosuri. Kokoro la lau pengaduan-duan ni akabere koka tinodong merosuri. Nah berudah, tengok berudah. Saya Kau di gunung tua benaleku rakanai berdagu-dagu di mataro silat tua hubuk matong kamu leku di apur-apur. Asa harmamen na dadatua badatuk matang katu dahu kata masuk na pinasa di ulah-ulah pide bohong akan ada tua-tua di hutan aku kamu metong hok martong ali dahu nak 10 gitu mereka juga di 10 lalu kata pasu-pasu kata gabe na pinasa ya katutur mula sudah aku kamu may hok martong atau ali dahu saat seru saat matu hote ya sedelang matok kita seluruh nama bolu. Saya saat mati panggawian satu parorasan. Budi mahata pengapusan kami ulah-ulah itu budi mahami. Nami Raja Siburian do tulang nami Raja Pusunggu. Dinala pasahat hata pahapu mahamu tuhami pergelen memuna. Jadi do rohaku perjuluma tubuh nami disun. Jadi kompel yang kerajaan ini berlaku suak-suaknya anak tasuribada anak raja nang do binat tasuribada maulo hupat kilalau kami do siang na mulai menujung saya naman na haris meni sore saat usai leon jadi kamu do gugup do pikiran muna mengalau manihuni kami sudah keluarga besar ni opan di tahun jadi alanya mau raja kamu inak suribada dan terbang sami yang sudah papai namuni saya siap hatta majalah rumah di Pak Ganda saya jam nomor muna tabba melihamu bisuk asana kami boy tok kamu malau mengajari kami kapan lagi muna kamu ulah-ulah tu jadi kamu waktu itu kurang ngai bang jadi di sana tulang jung di sana marhabuk noroha tulang selalu dengan kita tunggu hamaten nami awak nami hamaten mulai rumuna di situ lang kami salingot tulang kabar kelengon ni orang mulut tungalompe kami nasalah tulang aku suka mo masalah sulang muna akatulang nami so ngani nang siburian nang bunsung duit kalau tungalompe kami nasalah kabere mulut tulang ajari hamuhan tiro kami akabere mulut tulang so lima naboy terdoka mulai ada Babi jalawar sekali. Ilmu itu untuk kita mengulang ulang kehidupan kita dalam tangkas doa roh bulan manapun itu kehidupan kita para boko menyatulah sang dia manapun marohan itu hata di dalam masuk kita selalu ada mobil yang hanya dalam komunan jaga sadar kami dan Allah hakot ilong namyon nungatong takasih di kami bolong mulai tulang namarian akot mulai tabuka ulono di pasahat tamudo aka adat mahobar tu ilong nami dohot tu among nami luson dumobinang tubuh parana asang dia tulang macalo madaging dokter dinami marhite aka hata nauli hata naring do ada nabi nasamu atau hani yang komuna di salukna tulang raja nabi dang terbalos sami asang dia matutu pasu-pasu ni debatama napasahatu tuhamu saluma hula-hula nabi do tulang nami dumo binang digajang umur totong mahamu di bagasan hahi pasuk asam dia totong adok kamu raja nami dinamau manutur-nuturi jala mengajar-ajar yang kami anak komuna di sana tulang molo tumpi di saluhun kapabahenan nami tulang marodopok kamu saluhunan asal hula-hula nami molo tulang dan mampailas rohamu na tulang ala idope natolak di kubuna tulang di dok hata di situ tua dan
sudah ina bulung yang bersosakot jadi bagian, dan sudah ina marsoba ada tuhum tu raja ni hula-hula melutung pesi patokan tangan ni anak kona nasusah dia di seluruh raja nami tulang na basah akan apinasa nami tuhamu melutung pemakulit kami raja nami toisma nani dohilitna asang gia to akatiki na mangihut boy ubelga usangap kalau masalah nami tuhamu hula-hula nami do tulang nami seluruhnya di do kata di situ dua asa raka mena bulung dibuti sosok ina bulung di badia las morohamuna majalo na saudi sekami anak komuna molo tumpe si potong tangan nami na susah dia jadi oke raja nami bisa luhut hata pasu hata nauli na pinasamuna asang dia matutu abing may dia bingan nami jujuk may isi majujuk nami jala tua may dia kabar nami hata pangapus yang kami anak komuna hidup hata di situ dua asa air marjulak-julak memang marjulak-julak siapa itu julak-julak nama binama tabu-tabu hata pasu hata kabina-bina sakmunai hula-hula nami tulang doh akan itu di hutan doh namar holong di roha asirohan itu hata apun naimal hot marpong ini jadi asa turtu mena edur tio mena talote saluhut hata pasu hata kabina pinasak munai tulang raja bodoh seunang may buga jala seunang may nose asa tiko may nenggiring bulung nai rata-rata hata pasu kabina pinasak munai sepasaut toma amata namar tua di bata saat may nasulut tinugot tuborten tohong may nadirodang nagulang nung asahat saluhutna ada di parsa rumah ni inong nabi dusong siya kamu saluna nasa horong ni hula-hula namin doon namar holong ni roha asang dia matutu saat ma dia kapanggabian saat yang dia kaparhorasan totong mahita di ramoto Tuhan sama di maraja nami tulang nabasa songon hata pangapus yang kami anak komuna mau lihat ma di tuhata mau lihat manang di kita saluhutna sinuguti ma raja nami di pada Jehovah amanani na usapahani pagulunan nyo o pusi-pusian mamulatin ang sangapon nasa kanan na buwan kalupan mo na hindi makilala doon na namin sa lubot na pangarapagyon mo buhay ng mga nasa sa atitikyon tupin naman baru-baru bangkin ina na nabibigyan namin diragot ka pa doon mo niya hati kalupan mo Tuhan tupin ang kaninan anong kaburangan sa ng orang baik alay bulu dengan Tuhan magdalan udaw ni udaw ng batang namin ibagasan dami doon olas ni Tuhan aranya di Tuhan ajari kami katarumuri dia sumuton asa katong di moto na sida makamulatin siya lupot na dinggan di basang nasawani matuhan pinopar ni dinanamyon asa mo totong na mga ramon sa lupot na kanakon na sida nang dinalaw mo na pinasida diakan na binungan na siya doon patar kami inanamyon asa mo totong na sa masumaso sa lupot na keluarga besar Raja Guguk Biso at masih maroham ajari kami Tuhan asawa managtong masay madumani ay nasobat ay pasang ulungan tumo nang dinalaw mula pihanan ng Tuhan siya ni nga nanon tumupapang kami na namin mo matutong na mga ramuti kami sa tutudog na ibili na lang mula kami kurasi kami Tuhan sa sa pangalasyon natin asa sa tamahan ni Tuhan na sa hatan niyang kapasok-pasok jarutan niyang pamidunan mo na di Tuhan orang mga sambor yang aku pelajis Tuhan namin pertanyaan kami Tuhan lupain amin Amin.
batu amida pulap tiar tuan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ikut di perbadia. Amin. Audo kahehe berhambulan kita Tuhan Yesus. Nama mulu do galuk na porsia diau ati pe mate ibadah. Jaladang mate be ibadah roh di salere putih na matanya yang mahita.
Alih Tuhan mata ama namin na dibunuh gijang mengadil ko anak mo Tuhan Yesus Kristus perhamatian ala nilusan namin dari pamuluho dan ibana asa na po kakatiguran bermakuluat kami asima roham ti kami saya ajari jala aku di kami asa menang materi kami ala nang mijoho dengan nami yun patuh umahapor sa nami dalam pagiging maruhan namin magkirit di hanggang sobat asa unang mangadungi kami sa magsipiribego na sa marpakiri mo ni saya tayo di maruhan namin tuho ay hulus si pangapon dala holo hapusan namin na masigatong tuhoro kami sa hadro di hasusunan di bukal namin. Amen. Bata kalau mangalem atau tugar-tugar dihamu laos pajukon abang diru dihamu tidak masa mapati naulan di tengah-tengah girohamu na keluarga muna duwenan masyan 2 Korin 5 ayat sadar ayo tu kubodoh kami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon adong madinami hinggalan nasiat di bata bagas nasa pinuli ni tangan namian sa lirik na ibalong injani. Amen. Martayang nita. Di bata Jehovah
nang sobat kami pangkiti kuang enak hukum Yesus Kristus Tuhan kami. Dia kalau bason dinaing pangguling imatan yarion rogo kami kehidupan pendengar muliai lawas haton saluruh angka lumut kerohan kami boncang kerohan kami di partai naungan nasunggup tu aman kami open adik kadoi raja tunggu nang kusudi angka pinoparna dina perhatmang ina namion opung adika guru sibugian manalikon amang opung adika doli manalikon pinoparna tanggal ma bagas panglabukaten nasida di tahun adik Jokowi tentu lumun terungkang manani nasudi pinoparna kami saluruh merumah sadabilan nabina dan kuriam bebes satu alami emang alih Jehovah di bata dia kata togar kata aku lampu nang arka tortor namar liyan nang di pasaran kasih solo namar holo miroha sia di parpoting di nangon nang di ulang nami di manobot niari mengatung boy dari kami mengalir adugo untuk amanah siap kodoy hataya dulu membayar ala di mana ku mawujud kami man saluhut uluan nami sendiri nang ku mawujud kami man saluhut lu mimiroha dia manami nang pinoparna aku li jalalihon mga gugur taman nami nang pinoparnaon alay jo humba di bata asa unang bid marlingot tiyak ka na masaon alay baliksa margiti acara nami sa derion lehonon kuma akas sikat disketras ni roha ito nga to maning ulama nami nang disube ang pinoparna yang membuat kami madamang tinday namon pagkana na pagsabot ka na nilo di rumah di bata untuk ramo dipurui asal tu'y marunong di batas ng Masikaroa mulai kay Panatuan di batasan Yesus Kristus matay kami dugo. Amen. Amin.
Maksud ko ito ko masak toro. Pakitali mo natin po yung orat. Pakitali mo din kan. Pero hindi ako majuto pa sini. Sama ba? Pakitali mo din kan. Kan ba jo? Betul ka sini sa ni. Pakitali. Maksud lang. Ano, bendanya atas bendanya. Ako juga isang ko. Jolo. Ya. Tarik ke kuadran. Samu kalau orang musim bagasan ni. Sabariba. Sonangon. Utangkan. Makan. Ito ni ba? Pelan. Dua. Kompak. Itu jangan. Dawi. Nengeng. Coba. Tur. Betul sih. Betul. Tengah nengeng. Oke. Pelan. Pelan. Hati ni sih. Pelan. Oke. Kamu partek pertikor na dong apa? Orang tu dia. Antak na kusaon. Ganto tu kan. Iya. Ha? Kamu sama naon? Ako na kuri lah padukit. Modom Ona martuai Namaradiayan Sian ulaoni Nani ulamu Dihajol maon Jalana mangihuhotu surgo Ale Siburian Siatano do permulaan ni dagingmu mula may gabetano Alay Tuhan debata na manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluapo siya dosa doho todi perbadia na majauho Tuhan ulon na sorasuda ima mangaramoti orbu ibakem pay maro ari parpudi amin martua do akan namate marhiti-hiti Tuhan ni olat niyon olon ni natodi asa maradia na sida siyan aka ulaw na ay namang hiuto na sida do aka nanula na sida amen marede mahita do muse pamata ko do muse pamata ko siyan tano manon suwang mangolu bahenon di Tuhaku haleluya haleluya binasahat mati kitu hita laho madabutano mardongan hatane debata maaf sa tayo amang inang dakuboto audo na salaman mereng Molo sira tu dek kido ida do asin Adona por seai dosa belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani Martanya mahita Aleto de bata ama namin na duwo nagijang hodo de bata na puna hami ro disudeng ulo nami. Sa leho mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami paimaw Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa tutangan mo matod din nami do daging nami asa nang lilo hami di ujung ni ajal nami.
Sa liho to dumi manugunogu hami asa diramoti hami. Molo hubulus sami rura ni linggoman ni hamatiani. Asima roham saya pamasuk mahami surga tuha sonangan na sudengani. Amen ra may tamartangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami di berkijang. Saya berbadi ama guarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saat malongoni roham di badu toroso na di banu agijang. Leho maruham sa dalun hangolua siap hari. Sesa bersama di soal panesa mami. Dosa sinuwana berdosa Tuhan. Umat kami tergiut pembangkitunan. Lalu mahal siap mengaku. Ayo kurang putra harajaon. Doh magugun. Roh yang sanapun saling dililingna. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Do holong ni rohani di bata ama. Do persoalan itu di perbadia namandongani hamu saluhut na. Amin. Pinasak ma partikiat tu lau mandokata tu paiduan isut. Horas. Ya, kamu. Dah sama kita. Masih